tem colaboração com a entidade pública Bonaire. Lastimamente, nos llega a la última edición de Guayabumán. Esta aquí también es una edición sumamente interesante. ¿Qué tour nos vamos a Toeristen die Bakaya. Interview die tolk. Himno di Bonaire. Idioma die senha. Mick, ¿qué me gusta más de entrevista de Bacaya? Hasi pergunta e opinião de gente. Hopi Master. Anto, ¿quién ha gana? Pero por mí que sei, vamos para entrevista de Ribacaya. Nós temos uma pergunta para você. Você sabe qual idioma de senhata? Idioma de senha, o idioma que botar assim como mangna. Sim, danke. Hi, hello. We have a question for you. Yes. Do you know what sign language is? I'm not quite sure what it is, but I do know that it has something to do with your hands. Wij willen jou een vraag stellen. Is goed. Weet je wat gebarentaal is? Ja, dat weet ik. Omdat ik op school werk en ik had een student die gebarentaal had en ook een gebarentolk. Boa tarde. Nós temos uma pergunta para você. Você pensa em estudo para estudar? Claro. Sim, é solo para estudar, haciendo a adaptación necesaria, me te quiero en solo para estudiar. Door usa hace uso de una persona que pueda dar sign language, anterior via aqui, botar dar essa aqui na estudiante e também maestro na coisa inglês. Bom juffrouw of een persoon que doen sign language, me te quiero persona para hacer su estudio también. Ok, danke. Oh mijn god. Meneer, Miwak. Boa tarde. Nós temos uma pergunta. Me sinta. Ok. Você pensa por estudar se você ser surdo? Sì, mi pensa così. Tem diferente maneira como por comunicar com diferentes estudiantes. Tem maneira na escola também te ajudava para por comunicar, então assim bo tuts com exame não. A coisa mais importante tá que muita nandi boneiro tá mais abrir, então kunan lo vai encorajar estudante para seguir estudando. De minha classe,
tem muita moeda também, que tem problema com escuta e papia. Então, nós estava a se huiswerk, nós estava a explicar outro, coisas não que eta compreender, coisas não que a mim não está compreender, tu bisa a mim. Estava tão leuk, ele agrado acaba. Então, ainda nós temos contato riba WhatsApp. Oké, mas dank je. Dank je. Ik heb een vraag voor jullie. Kan je alles zeggen in gebarentaal? Wat is alles? Alles wat wij in woorden doen of alles wat in gebaren? Ja, misschien heb je wel je eigen manier om alles te kunnen zeggen met gebaren. Weet jij dat? Ja, wel een beetje. Oké, nou, dankjewel. Hello. Can you say any word in sign language? Probably, yeah. I think there's a way to sign anything or a way to symbolize anything. Okay. You can't. I don't think you can say every word in sign language. Sign language probably takes some shortcuts, but you understand the meaning, the gist of the saying. But you can't do every word in sign language, no, unless you spell it out with the alphabet. Oh, yeah. Thanks. Boa tarde. Boa tarde, como vai? Bom, nós temos uma pergunta. Sim, que é a pergunta de dieta? Vou por bisa turcos de idioma de senha? Sim, seguro que se ouve esse truque tem idioma de senha. Botin exemplo? Não, o que me não são um exemplo diretamente para minha cabeça. Ai, danke. Ayo. Essa é a mina mais curiosa para mim saber que é o idioma de senha. Idioma de senha? Sim. Na holandês está gebarentaal e aqui na Bonaire me notava que está a palavra para gebarentaal, então idioma de senha me usa, pero vou por dizer também cosco boman of que com mais gente usa palavras diferentes. Para mim está idioma de senha. E idioma de senha está uma maneira para comunicar para gente surdo. E não tá usa sua mão. Ou para gente saco está tiki usa boa mão, pero está também usa boa cara, é expressão, está muito importante. E também é culpa. E na idioma de senha tem gramática e idioma, palavra não, mesmo coisa com idioma papiando. Okay. Pero no mundo tem mais de 6.000 idiomas papiando, pero idioma de senha no mundo está 140. Okay. Sim, está interessante. Que mensaje significa que ele surdo por estudar na porcinha? Com por nada. Ok, interessante. Gente surdo está para a escola, maneira nós está para a escola,
Y nanta enseña turcos, lesa escribir turcos. Pero es un tiki más difícil para sobra, no te escucha nada. Es difícil para enseñar. Pero ahora que Esther está en clase, está así, señalan, bueno, trova otro mucho nada enseña. Prome 5 minutos, nanta wak, sí, está interesante. Pero después 5 minutos, turcos está bom. Esta ayuda también gente en clase para sobra, não por comunicar también un tiki con gente solo. ¿Qué cosa más difícil en clase? Ahora tú mucho nada junto, es un surdo seña. Para escuchar turcos para sobra en clase, tu rende te papia, eta brua turcos. Y bom mestre wak, kenta papia, kenta comincia pa papia, kiko juffrouw Tabisa, es aquí está difícil. ¿Por bisa turcos? Sí. ¿Sí? Por. Naturalmente, tiene palabra que está nuevo. Então, mesmo que na papimento ou holandês ou espanhol, bom mestre pensa de seña. Por ejemplo, tiene palabra Twitter, está nuevo. Entonces, seña está Twitter, manera para Twitter. Y si me mandaba un mensaje arriba Twitter, me está así, es aquí. ¿Es la bahía? Sí. Y si vota mandame un mensaje de Twitter, es aquí. Ok. Sí. La bahía la bien. Sí. Ok. Anto bijvoorbeeld bisa turcos na idioma de seña, si bono sa palabra bo por puntra, of bo por hasi alfabet den boma. A, B, C, D, etc. ¿Quién ha inventado la palabra en orinos mes? No, esta un cos natural. Tur lugar gente tei kuta surdo, idioma de seña ta desarrollar die gente. Entonces, ¿cómo hacemos oficializar para tu rende por usar? Misa na Holanda tiene un centro de idioma de seña. Nanta busca seña y nanta bisa ¿cómo me explique? Nanta pone, por ejemplo, palabra nuevo, por ejemplo, Facebook, Saki ta buki, Saki ta cara, entonces Facebook ta así, ¿no? Está nuevo y nanta muestra palabra nuevo o seña nuevo, pero esta seña Preferí. Sí. Okay. Preferí. Si vos que usa otra palabra, vos por otro seña, vos por, pero es aquí está centro kuta así archief die seña. Ok. ¿Cómo te bisa gezag hebben? Es aquí está una palabra que no me nota bata sa, anto me traje con gente sur aquí nan, gente homber, y ella invita seña. Entonces, ella was een gezaghebber durante coronacrisis. Ella hacía así, pa. Entonces, ella homber con a papia den su micrófono y esa quita persona. Entonces, ella pa. Y esa quita seña de gezaghebber. Entonces, sí. Pa. Abo bota gezaghebber? Dank je. Wara un rato. Abo bota seña pa gezaghebber. Que men ko abo ta gezaghebber. Pero si boke seña gezaghebber en de homber kuta gezaghebber, bota hasi pa. Asina. Anto nota aquí. Ele me nota gezag hebben. Sí. Amit sin aqui só persona. Sí. Persona. Ok. Sí. Dank je. Master. Bom, estava um prazer para Sim, mas explicar tudo. Opi. Tremendo, master. Opi leuk. Sim. Ok. E essa aí estava a entrevista do Talk. Pero agora aqui, Esther. Sim. O que vai mais leuk de conta?
Mas leuk tabata ku hende sudlu por hasi turcos ku hende ku potende tambe. Esa que está más importante para mí. Hopi bonita, hopi bonita. Well, agora que nós vamos seguir com o himno. Seguro bonita vídeo que a minha bota mira é hobby nang é hene nang itur uni junto base é himno na idioma de senha. Shalaya, com a baiko é hobby nang para que trata idioma de senha. Hobby bom. Sí. ¿Lo gusta? Sí. Ok, tremendo. Lá que nós vamos com o adulto nang assim. Quem a gana? De forma a que você mira com o adulto não trata nas idioma de senha sem sacar nada de idioma de senha. Pero com isso aí, lá nós vamos para Máxima com a experiência essa aqui. Máxima, como a experienciar o idioma de senha? Estava bom é challenge, mas compreende hende nana hasi hobby bom den challenge, pero mi no comprende tur hende anto senha estava um tiki diferença.
Waibuman llega a su fin y así no poder disfrutar de aventura del mundo de gente surdo. Pero que sei, por mí que nos vai, nos que le acabo con algo muy especial. Ayo! En Muchenan di Colegio Cristo Bom Guardador a queda fantástico. Den solo 4 días, nan asigna el himno con idioma de seña. Top para Muchenan. Mita super orgulloso de nan. Nan hasi tremendo. Con placer, mita presentamos nan el himno de Bonaire na idioma de seña.